Ya, ua, papa ai atua le nei, masina I se upu, e te taui se upu, e le fina ngano le atua e awa wina, I le tato aunga sa, I menga yaso, e nei masina mati, say amen. So ole tato mata upu, ole tato, atua le upu, ole a tato, tamanoina mama ayai, o e whaautuina whapea, taiana o le tusipa ia, mo whakoiponga maima. O taiana le tusipa ia, mo whakoiponga maima. Biblical principle of marriage and family. Biblical principles of marriage and family. Say amen. Tato papa ai le ufo le atua. Ona o le pipilinga pita sili o na tāua I le tangata I lona o lama. O le whaolaina matarina leo Yesu e whai mona li mona whaola. The best decision that a person can make for themselves is first decide to receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Is that right? Amen. That's the best decision you can make for yourself. And the second decision that is most important that you make is the person that you will marry. O le whiwhilinga tā ua o na lua, pea uma o na whaina whiwhilinga, e te talia Yesu e whai mo wali I mo whaola. O le whiwhilinga lea, o le tangata e whai mo te aloha, say amen. Is that right? O le whiwhilinga lea, e so o le whiwhilinga Yesu, o le whiwhilinga, o le tangata e te nofo ai, say amen. So we look in the Bible. What does the Bible say about marriage? What does the Word of God say about families? Because this is where the enemy attacks a lot. The enemy attacks marriages and families. O I nga makapoiponga. O lo tato iloa. O I o lo matua. Opa, mga lue ai le ti apolo. Ina ia whāto I lalo ina ma whama le peina. O le ainga ko se whae koiponga. A wā a ma whae o na talepe ma whae anga ina. Ma whae te aina se whae koiponga. Ua manu mano le ti apolo. Say amen. Amen. So marriage is important to God because marriage was created by God. O le whae koiponga ta ua le atua. O le ainga ta ua le atua. Ona. O le atua, o ia le na fofoina, o ia le na ia whauina, o ia le na ia mawhawhawina, o le whakoiponga I le wā le tane ma le awa. Is that right? Vai le tangata wā le tane ma le awa. Tane ma le awa. God created marriage between man and woman. Marriage is God's idea. It is not the world's idea. It is not your idea. It is not your parents' idea. It is not our country's idea. It is not even a government's idea. Marriage is God's idea. It is God's plan. It's God's will. But it's about marriage is God's plan and God's will. Final to marriage is God's will for us. Amen. Amen. So we see from the Word of God that it was God that instituted or created marriage between man and woman. Praise God. From any time to Spaia, woman for uma, on the Langolani, Nameo Tumuai, woman for le atua, na fetalai foi le atua, ualelei mamata mofe. We see in the Word of God in Genesis, God created all things. God created the planet. He created everything in it. And 11 times God said, it is very good. It is very good. Everything that God created, the trees, the soil, the light, the sun, the moon, the stars, the birds, the animals, everything
A Sofia? Sono. Olha lá, ele sono. For forma falsiaina ele atua mano. So se mano lava, na fofoina, ma falsiaina ele atua. Na uma lá ele fofoina, ma falsiaina mano. Ona faila ele atua le tamata. E ala ele fuego le is that right? On the sixth day, God created all the animals and everything that we know to be the animal kingdom. And God also created on the sixth day man. And they put man in the garden. I thought, mai, Paulo le temi, o fafufonga ai le lalo. Ma mea uma no ye totono, I le fetalai ma le tua, na ia fetalai mai ai, fa mai e le le. O le na tata whanongo ni ke lesena fetalai le tua, o le le ma tawafie, o le le ma totoa. We see that in the book of Genesis, when God created, God always spoke, it is good, it is good, it is good, it is very good, it is good, it is good. So all of creation, all they heard from God's creation was that it is good. But then creation heard God for the first time say, it is not good. O whafonga pe whanonga o le paraneta atoa I se teili mua. Wa paonga I ai se upu le fofonga le atua. Wa ia whapea mai ai e le. E le. Whamai le tala le atua e le. E li wai mahaya no sina la tuspaia. Amen. Genesis, hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Genesis 2, verse 18. I'm going to listen. Find time. Amen. Famile, famtara tuspaya, ofetsalai atua, elele, ona noko to atasi, oia. Ole famoi pomala, osemea lele. Nana le famile atua, elele, ona noko to atasi, oia. Ona fetsalai lele atua, ona on fire pe on te fire, o se sosoani ea. Fetali, Zanafemai, and Tutusa, Maia. God said in Genesis 2:18, it is not good. It is not good for man to be alone. Amen. And then God said, I, not you, not your parents, God said, will make him a helper that is suitable, that is comparable for him. O ina, o le whaawai lea, o le amatanga lea, o le whaepoiponga. O le whaepoiponga I le wāre tane ma le awa, o le whina ngano o le atua. O le nona nofo whaatasi le whaepoipo, e leo se whaepoiponga le na. O le mea ngā taru o le amasama. Amen. Amen. Praise God. So, if God ordained and created marriage, God has given us His word, His manual, to guide us, to help us with our marriages. Amen. A whaia le atua le na whausiaina le whakoiponga. Wa mai le atua lana upu, e tai inai, ma whai ma tai yala, o whai koiponga manuia. Lona winga la, e te le ano te sa ini le lalawani, o help guide
I ate fantasy lo to say amen. Yes, it won't that's a whole now. Not if I don't want to go too deep because it's only our first Sunday. Say amen. Amen. Hallelujah. Suitable helper. Final to Lord, you are my suitable helper. You are my suitable helper. I don't need no to Lord for Yahweh. I am a suitable helper. Amen. Olela to Maya, Ole Tua. Ole no to Tasi, or Atam, and listen in the lake. Lona Winga, and to Tauna Letama. Oleli, yo portama typhoid. He said, Tulanga, e Tupuola, Aina, Aonga, Mawasena Wenga. Ona Fatua, Aila, ia, and Sue Pesai, or said the Sosoani, say amen. Tell them, was keeping down, tell levels, or fear all of Sosoani. I lay I for Ula Letua, or Letua, the fire from Borgoma, say amen. And what for is you, Mari? Matuala India, let I tell you, Joseph, but what to look? I don't know. Ole ane tu puna no te ya ili mata funa mata ba oi fua o ia I say we va ve oso ele yo ni tele ta why say amen. Amen. Praise God. So there is a suitable time. Remember, Adam was by himself first. Manatua, but one of us here in there to me mafayata mtula yo atamu. Ile fatoama aile fa pena fayata faimo meuma amailo e fa leko matamu no na yaya tena na mafuta haya atamu ile tua. Adam spent time with God first before Eve came along. Adam walked with God, spoke with God during the day, the cool of the day, the famatuspaya. Na fio mai le tua ile maru le aso pole ao ea tatara no te wai mafuta matam e tatamo na yai se mafuta ma oe li male tua amen mua ai le faia o sao torua. See, Adam did not get married straight away. Adam had a time to grow and had a time in fellowship with God before God created him. I have to say amen. Hallelujah. Suitable helper. You are my suitable helper. Suitable helper. She is not second class. E aí si amanu. Ole la toba ai tina fa fine ko la to te torua. E va pai ko le pe sta na telo na due le ta hotel. Ai fa si e no le tua sosoani. Ole sosoani e tu sta ma non torua. Ole ese sema. O mata fa yoi. I to tomu ole fa ko poma. In the Bible, women are not less important in value or in creation. The difference is in the roles of husband and wife in the marriage. But in God's eyes, in terms of creation of man and woman, you are equal. If I don't tell you equal. Praise God. Mua. Família família tua ação é a maior naive. É sal. E via aí não mais. Aí o sué é mua. Então, vai no todo not 2, not 3, or multiple. Tasi alevi na mai family. Tasi alevi. Loga winga tasi alutorua. Sema manawa mliulo mtorua. Here, the tamala panote na ilisi hivi.
tu mai evi. Ai não vai evi. Aga não vai fazer sentolua. Não vai evi. Nada vai ver tamatala. Ai vai man tu lo. Nada fo. Então se ela evi o ataco na esele tua it creates sacrifice like ever. Say amen. So God, we look in the Bible, it says that God took a rib from Adam's side to create Eve. Mana tua lata toka mai no kore tua. From an India so asole na esele tua. E lata le fatua tamu. O le India so asole faya ele se ima le uru o atamu ina ia fa o lu mai e fa fine ko le ava ele se ima la lo vai ina ia soni ai ele tane o le ava ana se ima ile fata ko le atafa o la fatu ai se ina ia no fai atamu ya eva se amen. So you are equal. But you know what, ladies? Ele kausia ina wele tua. E fai ma kama pia te fia puli. Ele isi ava oka. Very bossy. Very bossy. E dictate to mame ago stana doa. Ai ami o. Awonge kinkino sis pa fine. Mano kinkino sa o mayo. Okay, mama kuwa oi. Woman, you are not created to be a boss. Amen. O isi pa mai. Pero pole le fa fine I agree. O le fa moi po, you have to agree. Nada mi ngale me ai fa pe sauce para algo se si fa pe. Mana mia se tu pertato fa la velave. Ele fai to tasi ele tane le filinga. Ya ave se ni se la lo. Ai le fi ai lo to lua. Na mele mo le mo ta mama. Amen. E te tava lua. Agree. Fa pe mai ia lo to lua. Ave ni se la. Fa mai o tina ka. Ia, o te mana ave ni se la. Ai le na ta to fa so. E ave se to se la. Ia no agree. Amen. Ia no lo to fa tasi. Na lua ave la ia tu pe fia uma o lua. Awa ave lo to tama. O le me tu poia. Se iala ia, ma le pe fu fe tu o le fale, ma o le fu o so le fale, o no le loto patas, amen. O le me le te ana agree. Praise God. Because you are made to be a helper, you are the same but different in your responsibility. Say amen. Ele foi a foi lá e ia só por social. Olha tina, e fai uma colomba. Oi se ainda, tá bom, fai na família isso. Na susuma ya, malinha na sai. O fai uma colomba aí se ainda. Não necessita. In fact, olha a sala mena. Olha tanto wanga no, o te mana malama. Wa vera ya nai família fai mai to ainda. No fotani. O peo ni colomba. Pene na isi ainda. Ai ana me ana tama tele pe na kolonga so neipa. Ele ai sa pai. Ele leia. Patore un po le atua. Ye muri tai no po le atua, muri tai ni me mo tanto masa ni ai, ma le tanto ngalo. In fact, ele se tanto ngalo me na. Ore pa kolonga na no ftani. Ia po fai ava fo. Lo ti tala to atu ole soswali in Tupuola tina. Say amen. Amen. Ia sola te mana tua ia au Tupuola ole wila na to fatama. Skulua mato, wa ona skulua. Olo Tupuola la ole wila tele na ia no mea na wa matu o mo si mai ka. O ilo ko ai ilo tama. I ava ko te to no tuangani. E a foi ia no tama. Uma na tau sabi no tama. Ona na mea ai e ave o no intento no tuangani. Ele ave o tuangani pe ave sisi foia. Ai na te tau si leia. Tento no tuangani ia no tuangani. E si li atu le mamafa. O le tama no lo tama yo tuangani.
E o foli ai sasa o tamale amo tongani. Ile sona tafai o mato te tolua. Ona mana tala. E vai a lofa I matawa. Lea le afafini. Pole asona. Pole ase fia o tongani. Ai son tafai a wala pustoro na inga. Ah. Ona matu pa te te ingo mea moni. Ona mea nalia. E tausi le leia e lo tama. O taito rua o tuangani. Ole mai a lofa na whanau tene. Whamaina patus paia. Ole mea te lulu ina. Ole mea te lulu ina I tamata whai mai. Te tono la wainga. O mea te lulu ina I a wā. La whanau. E sene ai. O la whanau. Ia whanau. Praise God for the word. Você não consegue fazer uma suma natural. Para pele fazer o tuan a via o economia já. Praise God. Hallelujah. Ele faz a na social. Moa, e faz a social pe passi ilona tani. Ele faz a fora social. E faz uma corona. Olha tani. Na fai le sosoani o le autafa o le fatua a tamu na mai ai o le iwi ina ia na tutumu fatasi. Praise God. Lima le que se lua fai paskuiva. Praise the Lord. Are you guys okay? Yes. Hallelujah. So God saw that Adam was missing something. Now sila le tua le mele na misi a tamu. Genesis fai tau mai, mas fai por school. Genesis 2:19 to 20. Fai tau mai ia. Because in order for you to find something, you have to be looking, searching for something. And the Bible says in verse 20, but for Adam there was not found. So in order for you to find, you have to be
looking. In order for you to find a wife, you have to be looking for a wife. In order for you to find a girlfriend, you have to look. In order for you to find a job, you have to be looking for a job. Ele é que se não for a mão a semear, ele é a sua. Tá tão falando melhor. Sua é tão aí o tamata. Ente ya não é tão. Olha não é tão na água. Sua é. Na água sai. Olha. Olha foi mais de espalha. Olha não foi moia, tá bom uma. But olha foi na saída. Olha na sua. Ya tamu. O sexo soani. Efetawi, etutusa, etarafiamai, Maria. Mearana. Oh man. Ele etarafiamai, etutusa, Maria. Because Adam was searching. There was not found a helper comparable to him. Praise God. I really enjoy reading the word because, man, it's so full of revelation. Praise God. That's what I find for a lot school. Find somebody who does. So, Leana sa ili atam, letemi na ia fai mo ayo manu. E fai mo manu a sue, o la skene atam. Pe ia se tamata. E tarafe ngai e tutusa maia e fai mafsosoani. So even Adam himself knew that he needed help. Adam knew he needed help. Alele femana tispaya. Wabaya tu letua. Wanale mai manu pe lua fai noe atam. Awo pe wa matan fa no atam wana maia. Because he was looking. Adam had an emptiness in him that he needed to be filled. Why was there emptiness in Adam? Because he was missing his rib. Famaya tispaya na yaile. Na empty. Ngau. Ya atamu. Na inoe atamu. E yai me mana mia ia exosoani. O le mene na o ia fai mo ina manu. O lasa ili atamu. Pe yai exosoani. E tama pe mai maia. E tama mai o lana inoe atamu. E mana mia ia exosoani. Ona. O lo yele neno misi no no lama. Fai o e tina ia tama. I'm your missing rib. Because he was missing a rib. Missing rib. Praise God. Then, the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to man. Na fire there to a man, I may have fire a man. Ole fire there to one, ole fafine, I may there to a yatamu, fire a tamu, or fafine, famaya, fire poloto. Faitamai?
Praise God. But see, Adam said, this is now bones of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Na inoa atamu. Wavaya tu atamu le la lele o tamaitana na fire Eva. Na ia famaya yo ia o ivi o wivi o ano. Ngafai ngoro la ia atamu o Eva. Amen. Fai kumuni fai tau mai fai kwa fa. Olele kwa ali tane no sama. Ai pasa simana ba. Una dia se la on est allé faire quoi pour on est allé tout on est allé on a tamama tina ai fa tasia tu lana on a vela olea that is marriage. God created marriage. He ordained marriage. He blessed marriage. Say amen. Within Genesis 1:28 o woman obtain me vape I find out my Genesis tasi lu abanu. Praise God. It's the question, why did God create the wife or helper? First, Adam was missing a rib. Secondly, God had plans for marriage. Say amen. Amen. After Adam declared his vows to Eve in verse 25, man and wife. That was the first time God said man and wife. Marriage, that is marriage. Say amen. This is my last point. Why was the wife created? What was she to help her husband with? Why was the wife or the helper created? And what was she to help him with? Then God bless them. He needed the blessing.
Pamayake se mo polowa. Ina le famani na le tua ola mapuli. Ile nau ele. Ina le famani ina le tua na ola ele na le tane ele na le ava. Separately ele se famani na le tua. Together ele famani na le tua. So look at your wife and say, man, I love you, I need you. Because it's the only way God blessed us. Amen? Hallelujah. It's okay, Apostle. You can tell me you love me after. Yeah, nakanare soma. Baya sofo awete misia. Ola tato baba ai. Intiute, beno fayatu. Ole baal ko sila le atu le tane male avakore. Ole ali matemaita etutusa. Etutusa. Ai fatto e coma. E yale se sema. Or roles for responsibilities. O matafayoi. Anetane male ava. Iak. Uno mai no wa faisitano. Faimina tato le sona le nitaya. Heavenly Father, we say thank you for unction and utterance. We thank you for the revelation of your word. Holy Spirit, thank you for your ministry that helps us. Without you, we can never do anything. Without your anointing and your grace and the revelation that you give, Father God, it is all in vain. We thank you, Lord, for your word, and we thank you that your word has fallen into good grounds. O le mata o sosoni e whakatala ina le upu. Sa le tonu o pauna upu. O fatu ni ele. Whamanuia mai oe. Le mata o sauninga o muli mai. Tu mami a te ole pikinga. Ono Yesu Keriso le lile o la le nuase. Amen. 5 minute a matala